Disulti polisiya. Barihamig sa nina ni Itski. We're going to Sirabul Yunes. Again, laing biyahe na po mga igsoon, layo-layo, nga bukid, pantungod sa kaymayaan sa Ginoo, walay layo. So, speaker ko dito mga igsoon sa ilahang Thanksgiving. Kung asawa pagdali, layo pa to. Stuod siyoy. Atong andamon ang atong bao-bao. Kaya to ni siyang sakyan. So, biyaan sa kanako ha. Muna itong sakyan mga igsoon. Lunglib ka no. So, atong i-prepare. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mao din ni among biyahe gahapon padulong mi sa Sirabul Yunes, Bohol. Bukid na po igsoon, grabing bukira nakaadto mi gahapon. Kay speaker ko sa ilahang Thanksgiving. Okay? So pagawas na tani mga igsoon sa highway gikan sa tuang Manimalay dire. And this time naabot na ta sa may somewhere in Sagbayan, Bohol. Unya kabalo na ta basta Sagbayan na ay mga inganyo, mga bundo-bundo ba, no? Mga buntod igsoon, nindot kayong mga talan-awon. Mausa niya mong nagian igsoon sa niaging mga adlaw nga nangadto mi sa Gindolman, Bohol, no? Walay undang atong biyahe mga igsoon, straight na ni siya 3 days para sa kimayaan sa Ginoo. So medyo ang lawas kapoy, pero basta para sa kimayaan sa Ginoo, knowing ang imong i-deliver pulong sa Ginoo, di jud ka kapuyon, dili ko kapuyon sa una nga akong i-deliver syabo kanina ba nga pulong sa Ginoo. So this time igsoon naabot ta sa sa Sagbayan gyapon no. Nindot man jud kayo mga talan-awon diri, no. So ang akong kauban dahil mga igsoon, ako ang asawa o ako ang anak igsoon, kaming tulo ra gyud ni ang ning biyahe. Kay Sunday magud ni ang akong kauban sa team, of course nagpabilin sa church. Unya wala ko mingwali sa atuang simbahan diri igsoon, kay mao ni speaker man ko ani nga time nya naratay gibilin diri nga mao ning wali igsoon, no. So again nanata sa Sagbayan ani nga time nya wala pa tay pamahaw ani igsoon, wala pa tay pangapi. Sayo kita naligo sa sayong buntag, kay atong biyahe layo pa man kaayo para sa kimayaan sa Ginoo. So mao ni nailabay tag mga buntod-buntod igsoon, nindot kita naawon, no. It's more fun in Bohol, daghan kay nindot nga talan-awon, no. Enjoying the beauty of God's creation. So nagbiyahe ta, and then this time Carmen na ta. Okay, nanata sa Carmen. Na po yung mga ingani buntod-buntod nga atong nalabyan igsoon. Labay tas Taytayan, no, nangagi tag mga kabasakan, ning agi na pud ta igsoon og mga humay igsoon nga gibula diri sa may highway. So it's more fun in Bohol, kay ang mga karsada diri na ay mga humay gibulad tanawa. Nya approaching ta igsoon aning nay dakong kahoy diri nga nay daghang mga paniki. Kabog ba, no? Kay laba mo ana. So ning minor tagamay diri kay nihangad ta ning mga kahoyan diri igsoon, daghan kay mga nagpuyo diri mga paniki, no. So akong anak kay ning request man tan-aw na mao na sila murag mga bunga, dagko kay mga kabog diri igsoon. So ning labay ta Carmen na ni siya. This time naabot na ta sa Carmen sa atong biyahe padung sa Sirabul Yunes. Og kaning takna igsoon ning hunong mi igsoon, Sirabul Yunes na ning part. So ning hunong sa ta kay medyo tunog ba, no, tugnaw kay ba, bugnaw ang kabuntagon. Unya nangapi ta diri igsoon, nagbaon man mi kape. Unya ning hapit sad mi og bikere sa may Carmen. Nya diri na mo ni siya gibirahan, no, ning hunong mi diri, no. So kauban sa akong pinalangga og maanyag gwapang asawa nga very supportive sa ministry, ug sa ako ang anak mga igsoon nga si Itski. So nangapita day, no, pangapi sa sayong kabuntagon sa may highway ra ni igsoon, nagpadaplin rami. Unya nangaon sa tagpan diri igsoon, kay medyo taas pa ang biyahe, napatay tungason nga buntod. Unya nay mga rough road nga atong agian ani, mao nang pabusog sa tag gamay ra gud pod, no. Unya gipainit na nato atong tiyan igsoon, no.
So mao ni biyahe para sa kamayaan sa Ginoo mga igsoon. So this time nagpadayon ta ning sulod na tani sa eskina padulong sa Libertad si Rabulyones. Unya wala man ta ka tuod igsoon pamilyar, so nangutana ta diri na bata ba. Nangutana do. Ang layo pang Libertad ani. Duk pa unahan pa buksok. Ya mo straight rami. Salamat kayo. So again, it's more fun in Bohol kaya nga itong mga gipalapdan igsoon nga mga kalsada gibuhat rag humay. Pero masabot raman ta diri igsoon, no. So mao na ni padulong na ta ni mga igsoon sa Libertad, no. Tanawa ng Raproda pirting lisurag dan mga igsoon. Actually taas kay ning Raproda ni pero gikat lang nato kay taas na kayo ba, no. So nagsige untol-untol niya tong baw-baw diri kay dili man ni pick up atong sakyanan. Baw-baw man ni pero fighter kay ni salamat sa Ginoo, no. Mao ni hinungdan nga naabot aning Bukira igsoon. First time pa nako ni diri, no. Again, somewhere in kuanta ni Libertad si Rabulyones usa ka bukirang bahin sa si Rabulyones. Na-invite ko nila as speaker igsoon sa ilahang 20th anniversary and Thanksgiving. So as usual igsoon kay di man ta familiar sa place igsoon, nangutana na punta diri ning duol ta di amay nagbarog diri igsoon. Kung gipangutana ni, no, atong gipangutana siya. Asa Libertad and Rod? Diri. So nahumantang pangutana igsoon ning adto na punta ning biyahe ta nagpadayon ta bisan sigpit kayo ang agianan igsoon mao gini para langit ni kay lisod kay untol-untol ta pero way reklamo basta para sa kamayaan sa Ginoo. So mauna na gyud ni igsoon ang final nga liko namo ning lugsong nami nindot kayong kabukiran di mga buntod ba green kay mga kakahuyan igsoon, no. So mao na gyud ni padulong na ta ni sa church sa destination na to igsoon. Hapit na ta ni maabot, no. Mao na ni siya ang pinakalas na tong liko og nakinahinay ta kay gamay ra gianan og naay pangpang diri delikado og malahos ta dire. Apan salamat sa protection sa Ginoo mga igsoon nga giubanan ta gikan pa lang sa Kalarin og hangtod naabot mi diri sa Libertad si Rabulyones og malipayon kay mi bugnaw kay nga dapit mga igsoon, no. So mao na ang talan-awon nindot kayong palibot igsoon green kay mga kakahuyan ba yan ning hunong ta diri mao na ni igsoon ang atoang destination unya nakit-an nato ang uban nga mga kaigsuonan nato sa church nga nagprepare mga bata man ni mga batan-on kay manayaw ni sila igsoon, no. So naabot ta diri pero di pa kita sure, so naglinglingi pa ta kay wa may ning sugat na to wala pa nakaila na to ba, no. So nangita tag parkingan diri igsoon unya mao na to naabot na ta ni igsoon nato ning kauban igsoon sa pagtuo. So iya tang gihatod ngadto sa balay sa ubos nga lagad sa Ginoo. So mao na nata sa si Rabulyones igsoon Libertad ug mao ni akong naabtan igsoon nga naay duha ka baboy nga gituyok-tuyok kay gilitson di ay kay mao ni birahan nato niya after sa atong Sunday service og diara ang ilang church igsoon, the Church of Jesus Christ, no. Na diri sa Libertad Bugsok si Rabulyones Bohol. So wala pa nag-start, nagpaabot pa ta sa uban og ning dayon sa daigsoon ning ari sa tas unahan sa balay sa alagad sa Ginoo kung asawa na ra igsoon. So ming arita diri igsoon nakita na gid ming pastor o balik kaduhang kita na namo ming igsoon. Pastor, good morning. No, so malipayon kita. So diri igsoon nag-start na ko og share sa pulong sa Ginoo, no. Ato na lang gikat ang praise and worship. Actually burnout ni igsoon, nag-blackout ba. Pero wala gyapon kapugong ang demonyo igsoon, nagpadayon ta kay naaman sila generator. No, so mao ni ang mga ni-attend sa tuang Thanksgiving and anniversary yesterday. Dito sa Barangay Libertad Bugsok, si Rabulyones. So daghan-daghan jud ni igsoon na nangaten unya ang uban na sa gawas wala na masulod man wala na igo sa sulod igsoon. So mao ni attentive kay sila nga namati sa pulong sa Ginoo igsoon. So ako pod ani nga time nag-share na pud kuning sugod na ko pag-share igsoon sa pulong sa Ginoo. So ang videos akong pag-share igsoon ako lang i-follow no diri wala na ko giklaro pero i-upload lang nako sunod next time. Certificate of appreciation proudly present to Pastor James H. Tumanon. With great joy,
we present this appreciation for the bringing blessings in our congregation with a powerful and inspirational preaching. So mao na mga igsoon, no, ila kong gitagaan og certificate of appreciation. Unya mao to. So nahuman ra igsoon. Nya mao na ni nanguli ta. Kabalo ba mo igsoon nga pag uli na mo halos dili makita ang agianan. Perting uwana, perting kusuga sa ulan, sa libo, pero malipayon mi kay nagmadaugon, kay successful ang ato ang mission uban sa presensya sa Ginoo, uban sa iyang pabor igsoon, safe and sound igsoon. So akong gibalik ang himaya sa tong buhi nga Dios.